Susie nó ngọc kia ngày nắng ắt bàn trên cào thì cầm mòn Susie làm ép cho một hộp hay nó clear trong tới ắt bàn trên cái cào hay nâng trên một hộp xa tập hết nông cột Japan và tập mó sạp lụa tụm nó một Japan muối tụm nó thì mình hay chán vậy lụa sushiอันนี้$5 phí 4 6 7 10 đồng nói về đây chia tay tuna salmon mực sạch đàmประเภทcheese ประเภทសាច់ត្រីម៉ត់ហើយมึงเติมเลยសាច់ត្រីឆៅមឹកពាក់ច្រើនប្រភេទក្តាមត្រីសាម៉ុន3រសជាតិ4រសជាតិ5រសជាតិក្តាមតែមិនដឹងក្តាមពិតអត់ទេอันนี้ត្រីប្រភេទត្រីគេហៅដូចនៅខ្មែរត្រីធូណាក៏ត្រីអីជប៉ុនអត់ស្គាល់ប៉ុន្តែគេធ្វើគេយកអាត្រីហ្នឹងគេឆុតសាច់យកទៅសាច់វាឲ្យម៉ត់ហើយគេលាយជាមួយប្រភេទគ្រឿងជប៉ុនណាហើយគេរុំជាមួយសារាយយកទៅវាមានដាក់ទឹកសូយឺដាក់ខាងក្នុងអាពេលទឹកនេះជប៉ុនឆ្ងាញ់ទឹកហ្នឹងបាយ